Inapresyar ni Baguio City Representative Mauricio Domogan iti napintas ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of the Nation address na. Adamot dagiti kang runaan na nadakama ti Presidente a nakaagaw iti atensyon na. Daytoy ti report. Amin nga issue iti pagilyan, natalantan amin ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of the Nation address na. Dahil takot sigun kini Baguio City Congressman Mauricio Domogan, ang narikna ti sinseridad ti Presidente iti panagserbi na kadagiti umili iti pagilyan, iti amin akabailan na, tapno maipayan iti nasaya ta panagbiag kan masakmayan na gitoy. May isa kadagiti kang runan ngay napresyar na ti imuna di nakama ti Presidente at tignay na kontra korupsyon. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. Nakaladingit inbensyon na Philippine Day may first cousin ang facing a lot of investigation. So, he is not a president for a relative, for a family, but president of the Republic of the Philippines. That is very good message that no one is exempted. Where will the evidence will lead you? That's where we will go. May kadwa ngay napresyar na dagiti addang para iti cost of living alleviation iti pagilyan, kas iti fuel, tax relief measures, tapno matulungan dagiti middle class, kenti pa nakaamyenda iti IPIRA law as suportaran na. That's not a system loss, as I say, as a part of alleviating the cost of living or cost of energy, talaga nga, and then already income tax return to pass the law to give a higher exemption as to prevent of income tax as well as the small, medium businesses may exempt. Dinayaw matlang ni Domogan, ti parang ipaganatgat ti Presidente iti karbengan ti Pilipinas, iti West Philippine Sea. De buli-buli ti China yan. Kinubura na mo tema namin liyay. Wala sana tayong party-partido dito. All of us are Filipinos. We must be united. Hindi naman tayo liars, hindi naman tayo so yun yung maganda yung niya message na.